Gazada bolup жаткан окуялардан кабарыңыз бар. Gazada bala bakçalar, mektepler, oorukanalar жана базарлар бомбаланып, талкаланып, айтор жер менен жексен болууда. Израиль Хамасты шылтоолоп, террор иштерин, кылмыштарын кылып жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши бар. Булар бешөө: Америка, Франция, Британия, Россия жана Кытай. Бул өлкөлөр азыркы убакка чейин унчукпай жөн гана тамаша кылып турушат. Кытай менен Россия бул ишиңди каралайм, туура эмес кылып жатасың деп Израилге каршы сүйлөп жатат. Бирок жөн гана курук сөз. Соода саттыкты үзгөн жок. Санкция жары кылган жок. Дипломатиялык байланышты үзгөн жок. Жөн гана өз позициясын көрсөтүп жатышат. Россия да, Кытай да күчтүү мамлекет. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши эмне үчүн көзүн жумууда? Газада инсандардын өлүмүнө, бөбөктөрдүн өлүүсүнө, ооруканалардын бомбалануусуна эмне үчүн унчукпай карап турушат? Эмне үчүн Израилге бир да чара көрүлбөй жатат? Эң негизги биз билип ала турган нерсе, себеби мусулмандардын каны нефттен да арзаныраак. Бул сөздү Британия премьер-министри Черчилль айткан. Бир тамчы нефт, бир тамчы кандан кадырлуураак, кымбатыраак деген. Демек Америка Ирактагы мусулмандардын канын төксө болот. Оганыстандагы мусулмандардын канын төксө болот. Россия Сириядагы мусулмандардын канын төксө болот. Же Кавказда, ички аймактагы Кавказдагы мусулмандардын канын төгүү мүмкүн. Эч ким аларга каршы чара көрбөйт. Болуп да мусулмандардын каны төгүлүп жаткан учурда. А Украина болсо башка маселе. Украина биринчиден Европа, экинчиден христиан. Алар өзүнүкү. Бирок мусулмандардын жашоосу эч кимге кызык эмес. Кытайга кызык эмес. Кытайдагы уйгур мусулмандардын абалын билесиздер. Кандай оор абалда. Жөнөкөй бир мисал. Ата-эне перзентине жөнөкөй бир ат коюуну каалайт. Бирок Кытайдагы мусулмандар өз перзентине Мухаммад, Хадича, Фатима деген мусулманча ат кое алышпайт. Же туркийлер өзүн түшүндүрө ала турган Туран, Алпарслан сыяктуу аттарды да кое алышпайт. Бирмада мусулмандарга каршы буддисттердин каршылыгын билесиздер. Тирүү-тирүүлөй өрттөп жиберишти. Аймактар толугу менен тирүүлөй өрттөлүп жиберилген. Мунун артында Кытай турган. Кытайдын колу менен кылынган. Бул нерселер ушул себептен да бул жаман, тиги жакшы, бул ак, тиги кара, бул кылмышкер, тиги куткаруучу деп караганга болбойт. Баары бир негизинде баары чайханада отуруп алып, мисалга достор кимдир бирөө Барселона, кимдир Реал деп өз ара мелдешкендей эле, Палестинадагы абалда дал ушундай. Кытай же Россия Газаны колдоп турган болсо, бул дегени мусулмандарга боорукерчиликтен же адамгерчиликтен эмес. Мисалы 50-60 жыл мурда Палестинага палестиндиктерди кооруганы дүйнөдөгү социалисттер барышат болчу. Коммунисттер барышат эле. Империализмге каршы согушуп жатабыз деп, же Америкага каршы согушуп жатабыз деп, коммунисттер жана социалисттер барышчу. Бүгүнкү күндө бир гана ролдор өзгөрдү. Аркасындагы күчтөр ошол курал көтөрүп согушта, кайнак майданда болгондордун ордугана алмашты. Бүгүн социалисттердин колундагы курал мусулмандардын, диндарлардын, өзүнүн өлкөсүнү, жашоосуну кооруганга аракет кылгандардын колуна өтүп калды. Албетте, ар бир нерсени өзүнүн көзү менен карай турган болсо, Россия Кавказда кыргын ишин жүзөгө ашырган кезде террорист деп бул ишти кылды. Америка Оганыстанда, Иракта кандай кыргын кылган болсо, ошол жерде да террорчуларга каршы деп жүзөгө ашырган. Ошондой эле Израиль да террорчуларга каршы күрөшүп жатабыз деп, бүтүндөй Палестина калкыны, Газа тилкесиндеги баарыны, бөбөкпү, аялбы, картаңбы баарыны өлтүрүп жатат. Эми бул жерде кимдир бирөө айтышы мүмкүн. Бул абалга диний түс бербе, саясатка динди аралаштырба деши мүмкүн. Палестинадагы абалды диний кароосуз, диний билимдерсиз, диний түшүнүүлөрсүз талдоого жол жок. Жөнөкөй бир мисал. Израиль өлкөсү Израиль сионист өлкөсү болуп эсептелет. Израиль деген ат Якуб алейхиссаламдын экинчи аты эсептелет. Израиль дегендин мааниси Кудайдын кулу дегенди билдирет. Биздеги Абдуллах деген ат Аллахтын кулу деген маанини түшүндүрөт. Демек өлкөнүн аты бир пайгамбардын атынан коюлган. Сионисттер Израиль өлкөсүн курган болсо, бул Тавратта келген Сион тоосу бар. Сион тоосу Тавраттан алынган абалдагы жөнөлүштө аталган.
je Yahudiler degen misal. Qo'qondun xani Qudayarxan ele. Oşonda ele Yahudi sözünün kotoruluşu Yaqub aleyhissalamdan bir oğlu bar ele, Yahuda degen. Bizdin tilimizde Qudayar degende ele. Bol jetiştүү bolboyatkan bolsa, rasmiylerdin tilinen misaldardy keltirem. 7 oktyabr günü Hamas menen İsraildin ortasındağı soğuştun жаңы basqıçı baştalgan bolsa, 9 oktyabr günü İsrail Qorgоо ministri çıgıp aytdı. Gaza tilkesini bütünдөй kurçoğa alabız. Azık tülük kirүүsүн tıyabız. Elektr energiya, dары darmekti. Bardyk nerseni kirүүsүnü tıyabız dedi. Soğuştun da erecesi bar. Soğuştun da mıyzamı bar. Bolup da uşul erece mıyzamdardy buzup jatat. El aralık mıyzamdardy İsrail bugünkü günde buzup jatat. Bul mıyzamdardy buzuu aldında biz adam sıpatdağı aybandar menen soğuşup jatabız dep jarayaladı. Bul sözdün manisinin içinde goyun degen termindi koldandı. Goyun termini negizinen dini termin bolup eseptelet. Misalı kapır degen termin dini termin. Munafık, dayus, zınakor degen termin dini termin bolgonda ele, goyun degen insan sıpatdağı aybandar degen manini keltirip, bol oşol Yahudilerdin Talmud kitabinde bar. Netanyahu Gazany şaytandar şahrı dep bir neçe jolu aytdı. 25 oktyabr günü İsraildin premier ministri Netanyahu toluk işenim menen aytamın. Hamasqa karşı soğuşubuzdun natijasında Geşayanın bojamoldorun köröbüz dedi. İsrail өлkösü parlament өлkösü bolgonu üçün parlament başkarat. Mamleketni başkarıp jatkan Netanyahu tilge algan Geşaya bojamolu emne. Kuttu kitepter, Tavrat özgörtülüp buzulgandan kiyin Davud aleyhissalamga Zabur kitebi düşkön. Alda özgörtülüp buzulgandan soň İsa aleyhissalamga İncil kitebi, kiyin Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sallamga Kur'an düşkön. Birinci kitep Tavrat'tın bir neçe bölüktörü bar. Oşolordun bir bölügü Yaşaya kitebi. Yaşaya kitebinde bir neçe bojamoldor İsraildin baldarına aytılgan. Bul bojamoldor çoň bir өлkөнүн tüzülüşü. İsraildin maksatlarынан biri bayrağında da çağıldırılgan. Nil daryasынан Frot daryasına çeyin mamleket kuru. Mamleket çoň bir aymakты eyleyt. Bir ele Gaza emes. Gaza joldogu basqıçtardın biri. Bayraq ortasında Davud jıldızı bar. Bol Davud aleyhissalamdın doğrundağı aymaktık өлkөнü kuru arzusu. Munu maksat kılışkan. Mani bere turgan bolsok, har bir harekettin aldında bir dini düşünçöler bar. Andan tışqarı 28 oktyabr günü Netanyahu çıgıp aytdı. Amerika qomu sizlerge kılganın hiç kaçan unutpang. Netanyahu bul aytkan nersede Yahudi kuttu kitebi Tavrattan, Tazkiya sürösünün alıngan. Bul süröde aytılgan Amerika qomu 3300 yıl murda Musa aleyhissalam İsrail ulunu Yegipet'ten jetelep çıkkanda İsrail balasına Amerika qomu kol salışat. Al qom jogolup ketken, je aralaşıp ketken deyelet. Bul Gazadağı kalk emes. A bugün Yahudi Siyonistlerden dini ulamaları 43 ulaması fatwa berdi. Jana alar uşunday taldap berdi. Har bir qomdun Amerikası bar. Bizge karşı turgan Amerikası bar. Bugünkü doğurdun Amerikası Gazalıktar, Palestinalıktar, Araptar dep akırındık menen çoğoyup kete beret. Tanah kitabinin Samuel sürösünün misal keltirip, anın ulantkanın aytdı. Emi bar, Amerika qomuna kol sal. Alarga tieşelүү bardık nerseni jok kıl. Hiç nerseni ayaba. Ayal erkek, jaş qarı, uy koy, tö eşek barın öltür. Tanah kitabi Samuel sürösü. Netanyahu Yahudtardın kuttu kitabindagi bul sürü ayatlarda okup askerlerine motivasiya berdi, duhtantırdı. Mından tışqarı İsrail askerleri ertemenen keçinde Cinalu uçurunda büt kılmıştardı atqaruudan murda Cinalu bolot. Oşol uçurda Shema İsrail degen süröөнü okuşat. Jana bol ertemenen jana keçki dualары bolup eseptelet. Askerlerdi çoğultup, dini ulamaların alıp gelip, har günü bul işti atqarışat. Bul keltirgen misaldarыбыз emne sebepten dini taldoo kılışыбыз şart ekeni üçün jetiştүү boldu dep oyloybuz. Sebebi dini malumattar menen taldoo kılbaganыбызda bari düşünüksüz bolup kala bermek. Tuura, tarihi taraptan, sayasi, strategik taraptan taldaybız. Birok dini malumattar menen taldabasak düşünüksüz bolot. Sebebi Palestinada Kuddus bar. Kuddus şahrı Yahudiler üçün da kuttu. Davud aleyhissalamdın padişalığının borboru bolgan. Sulayman aleyhissalam Kuddus şahrına ibadatxana kurgan. Hristiyanlar üçün da Kuddus şahrı kuttu. Sebebi İsa aleyhissalam kirip bargan. Jana bul jerde jıgaçqa asılgan. Biz üçün da kuttu bolganının sebebi birinci kıbılabız. Paygambarыбыз Mekke'de yaşap jatkan uçurda Kuddusqa qarab, Aqsa meçitine qarab namaz okugan.
Birinchi kıbılabız, ikinchiden ikinchi meçhitimiz, üçüncüden haramımız. Musulmandar barıp ziyarat kılıp ibadat kıla turgan jerler. Hristiyanlar üçün de kuttu. Sebebi Kuddusga barıp hac kılışat. Yahudiler üçün kuttu bolganının sebebi gelecekte oşol arzu kılgan өлkөнü kuru üçün Kuddustu kolga aluu şart. Munun bары dini malumattar bolgany üçün dini malumattar menen taldoo şart. Demek Aksa meçhiti musulmandar üçün manilүү bolsa, emne üçün musulman өлkölörü jön gana karap turuşat degen suroo boluşu da mümkün. İman, bir tuğandyk, dünönün qaysı çetinde bolbo, Gazadağı bir musulman azap çekip jatsa, Yaponiyaдағы bir musulman ağa boru ooruşu kerek ko. Birok nege janında turgan Saud Arabiya, Birikken Arap Emirattары, Bahreyn sımal өлkölөр nege bir çara körüşpöy jatışat. Tuğra, kalkının içinde narazılar köp. Al ele emes. İsraildin özünün içinde genasitke karşılar toltura. Özü Yahudlar hökümet başçısı Netanyahu'dan tajap ketişken ele. Жазda 1 milyondan aşuun İsraildikler köçöge çıkıp ketkin dep sen uğrusun. Korrupsiyaga batırıp jiberdin. Tanış bilişke İsraildi batırıp jatasın dep milyondop İsraildikler köçöge çıkıp miting kılışkan. Azırkı kılıp jatkan kılmışına askerlerin içinde karşılıktar bar. Negizinen Yahudilerdin bары tükündöy degende tuğra emes. Sebebi bizdin Kırgızstanda dele mingdegen Yahudiler bar. Bunu aytıp jatkanımdın sebebi bizdin bir qoomdu jek körübüz adilettүү boluudan tosposu kerek. Egerde Yahudilerdin barın bir müşökkö salıp barın jaman desek, Netanyahu'dan, oşol buzgunçulardan emne ayırmabız kalat. Alardın közünçö Gaza tilkesinin kalkı insan sıfatındağı aybandar dep karalat. Askerlerinin közünçö bardık kalk öldürülüşü kerek dep karalat. Demek bizdin Siyonistlerden ayırmabız boluşu kerek. Yahudilerdin tarabını alıp jatasın degenderde biz tarapka taş ırgıtışı mümkün. Demek emne üçün Palestinanın koşuna өлkölörü kalkı akça jıynap jardam kılууga hareket kılıp jatsa, hökümet başçıları jım karap turuşat. Emne sebepten degen suroogo Bahreynda, Iordaniyada bul өлkölör Britaniya tarabынан kurulgan. Bul өлkölör Osman imperiyasının kuramında ele. Kiyinçerek Arap kozgolonu boldu. Osmaniler kozgolonu boldu. Soň Britaniya urularga bölüp berdi. Misalı Saud Arabiyası Saud übülösüne tiyeşelü. Bir übülösünün Arabistanı kılıp berdi. Mamleketli başkaruu şariat boluşu mümkün. Bayrağında şahadat kelimesi La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah boluşu mümkün. Tawhid kelimesinin astında kılıç bolusu da mümkün. Birok өлkөнü Britaniya tüzgön. Өлkö başında Britaniyanın sızıgınan çıga albagan. Jana bugünkü kündö da Amerikanın sızıgınan çıga albayt. Oba, bir-eki karşı sözdördü süylöp koydu. Birok Netanyahu çıgıp aytты. Ey Arab liderleri, egerde olturgan jeriňerde üzgültüksüz oturguňar kelse, tiliňerdi tyýyp olturgala dep dok popus akıldı. Sebebi bul Saud Arabiya, Bahreyn, Iordaniya, Birikken Arap Emirattары barının jibi Britaniya menen Amerikanın kolunda. Kalagan ubakta kalaganın oturguzup, kalaganın ketiret. Bul nerseni Trump da aytkan. And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military. Andan tışqarı 1979-njy jylda İsrail menen Egipet ortasında makuldaşуу bolgon. Diplomatikalyk baylanışlar tüptölgön. Arası ötö jakşı. Iordaniya menen 1991-nji jyldan beri jakşı. 2020-njy jyly Trump aytdı. Birikken Arap Emirattары Sudan jana Bahreynge İsrail menen jaraş kıla dedi. Jana bul jaraşuu kelişiminin atı İbrahim dep ataldı. Bul ataluğa İbrahim aleyhissalamdın namı berilgen. Bul ataluu menen Saud Arabiyany da eldeş degen. Bul iş jüzögü aşayın dep turgan bir ubakta Palestina okuyası başlalıp kaldı. Bul Arab өлkölörü Britaniya menen Amerikanın teatrdağı kurçaktar sımal kurçaktары bolsa, anda İrançı degen suroo boluşu mümkün. İran mamleketi köp ming jyldyk өлkö. Bugünkü kündö İran Gazany koldop jatkan bolsa, Hamasty ar taraptan koldop jatkan bolsa, Hamas Sunni, İran Şia. Birok Hamasty koldogonunun sebebi İsrailge düşmançılığынан emes, Araptarga düşmançılığından. Sebebi uzak doğrudan beri Salahiddin Ayyubiler doğrunda da körüşübüz mümkün. Sunni jana Şia ortasındağı mazhablar uruşu bar. Jana uşul sebepten da azırkı bolup jatkan okuyalardan payda aluusu. Sunnilerge da jakşı körünü, Araptarga da karşı çyguu.
Jana oşol çöýrödö Izrailge düşman sabında eň birinçilerden boluu. Bulda oşol aýmakdagy küçke e boluu. İranga çoň paýdalary bar. Arap өлkölör maselesi düşünüktü. Musulman mamleketleri düşünüktü desek, tyýyndyn da teskeri tarabı bargo. Birikken Ulutlar Uýumynyň 100den aşyk öküli Gazada öňöltürilgen bolsa, wraçlar, el aralyk jurnalistler Izraildin bombalarынан, himiýalyk bombalardan kesepetinden ölgen bolsa, Birikken Ulutlar Uýumynyň Kowpsuzlyk Keňeşi unçukpay karap turatgo dese, Britaniýa arkanday abalda da Izraildi koldoýum dep turat. 100 000 degen halky köçege çykyp mitinglerdi ötközüp jatat. Bul halk Britaniýa hökümetiniň saýasatyna karşı çyguwda. Birok Britaniýa hökümeti arkanday abalda da senin artyňdamyn dep jatat. Fransiýada dal uşunday abalda. Emnege, muну dini jana taryhy maglumatlar menen taldasak, 1000 ýyl murda salypçylar jürüşi bolgan ele. Haçililer jürüşünde negizgi katışuwçylar Fransiýa jana Britaniýa ele. Britaniýada, Fransiýada aýabay bay Yahudiler bar ele. Alardyn saýasatga tasiri küçtүү bolçu. Mingdegen ýyldardan beri alardyn jyýgan tikkenderi bar. Jana al jerge ornoşup algan. Misaly, azyr 100 000 degen Yahudi halky bar nersege kirişpey atam. Demek azyr Fransiýa jana Britaniýa Izrailde Gazaga karşı koldop turusu, bul özleri üçin salypçylar jürgünü dep karap jatat. Amerikanyň emne teşesi bar degen suroo boluşy mümkün. Sebebi Amerika jaňa ölkö. 1000 ýyl murda salypçy, haçililer jürüşi bolgan ubakta al jerde indeistler jaşaçu. Bir dagy Ýewropalyk al jerge bara elek bolçu. Sionizm bir gana Yahudlardan turbayt. Saýasy sionizm, jana hristiýan sionizmi bar. Bugünkü günde Amerikanyň prezidenti Joe Biden özü hristiýan sionist, atasy da hristiýan sionist bolgan. Were I a Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me I did not need to be a Jew to be a Zionist. For I am. Men Yahudi bolsam, sionist bolmokmun. Birok atam öýretdi. Sionist boluu üçin Yahud boluu şart emes dep. Bul tema boýunça kийinki videolarda süýleşebiz. Bugünkü video sebepdi köpçülük bizdi Hamasty, radikaldardy, dini işlerdi süýleyt degen kommentariýler aýtylýşy mümkün. Biz adamzatlyk milletibizdi atgaryp jatabız. Men Hitlerdiň kırgynyn tuura emes deýim. Bugünkü Izraildin kırgynynda karalaýym. Bir suroo berip videonu aýaktaýbys. Birikken Ulutlar Uýumynyň klimattyk özgörügi boýunça çoguluşy bar. Bul çoguluşda dünýäniň ar tarabyndan kelgen liderler katyşat. Dünýä başçy liderleri karşysyna çykkan 15 ýaşar kız Greta, "Siler ubada bassyňar, barın kuruk sözlerdi süýleýsiňer. Siler menin balalygymdy uğurdadyňar. Siler menin jaşawymdy garaýtdyňar. Silerdin uşul kıňyr kylyktaryňar sebepdi men azyr mektebimi taştap bul jerde katyşyp olturam. Kunt koýup jürgüli, men silerdi küzötüp turam." Greta atty 15 ýaşar kız, dünýede önükken Şwesiýalyk tögün çaçynda ösken bul kız balalygymdy uğurdadyňar dep turup dünýä başçylaryna aýtyp jatsa, Gazadagy 15 ýaşar bala bombalardan ata-enesini jogotgon. Bombalardan oorukana, mektebin jogotgon. Eger uşul bala dünýä başçylarynyň aldynda çyksa, jana keňiri süýlöge uruksat berilse emne demek?